a fe, dyma'r peth yn drewi. Ma hyn yn hwyl. Un yn gwrthod trafod, a'r llall am fynd i Japan. Wel, dwi'n na fynd i rwle fynd. Be di tic-tacs? Tactics. Harry, paid â chwarae hwnna. Deud y gwir, thai. Rosodd ysglyfath, budur a cwn o Sadwn. We intercepted no transmission. This is a consular ship. We're on a diplomatic mission. Paid â dadla fo fi. Dim eisiau clywed yr un gair arall. Dwi wedi clywed digon yn barod. Penci gwirion! Reit ta, allan â chi rwan ogia, reit handi, dewch. Harry, paid â chwarae fo hwnna. Sglyfath. Pasif! Eta Sandra, dwi'n teimlo fatha clown!